to ye ko to makada hikmah pak disengang ye na melo yalai magi na jantun na nabitai bisay magi de ni dio magi de di cemme atau magi de di jenneki atau magi na yero bagian-bagian di perutnya tidak dibersihkan magi na jantunna sitonganna degaga carepana tuh. Ini pesan maka dia komelo kalau si runtuk pong Allah Ta'ala atau iya ro anu melo elok ko pong Allah Ta'ala pacingi wijolo atimmu sebelum jokah jadi pakanjaki atita narekong kagaga melo ijama iya nama salok koe masolat tu capana tapi iya nama kanjak mo koe akarenuki maka itu kuncinya. Magi nak kalay patamo kuwae itu pesan. Sebenarnya makada bersihkan kalbumu sebelum engkau menghadap. Jadi pakanjaki napape pacinna ati itu termasuk sikiri. Jadi ya tau melo mas sempajang pakanjaki niam. Tau melo umrah pakanjaki niam. Melo haji pakanjaki niam, melo ma puasa pakanjaki niam, melo ma sedekah pakanjaki niam, pakanjaki jolo koe tas salah kamai koe masola mana tuh yana tu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Saya juga minta maaf karena tidak terlalu stabil suaraku. Yang kami muliakan, kita takzimi bersama Bapak yang mewakili camat Kecamatan Baranti yang baru tadi memberikan sambutan. Yang kami muliakan, kami takzimi kakanda sahabat Bapak Haji Masyuri SAG ME. Beliau adalah sekretaris NU sekaligus kepala kantor urusan agama Kecamatan Baranti. Yang kami muliakan Gurundah Ustaz Effendi, beliau membina saya mulai di pesantren. Hanya beliau adalah guru saya, si Sanawiyah beliau sudah membimbing. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Baranti, terkhusus juga kakanda sahabat Jamaluddin Mangka dan Bapak Ketua MWC NU Kecamatan Baranti. Juga di tengah-tengah kita hadir Ketua MWC NU Kecamatan Pancalautang beserta seluruh majelis taklim dan ibu-ibu muslimat, ibu-ibu patayat, adik-adik mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam, dan seluruh tamu undangan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus ucapan terima kasih upangolongangi, upalabangangi laurisinina pengurusna masih kita, terkhusus panitia pelaksana. Nah sebab ia cara situnganna
adalah acara yang kerjasama dengan Nahdlatul Ulama. Jadi tadang pengika nasabah angka tu celengan kota amal, ada juga kupon. Ia bukan untuk pribadi, tapi angka tu bangunan na NU Pak Kopoleki Okwe Lalawoi ada itu sebelah kiri. Napaitian na tatong. Di situ kita akan membangun istana Al-Quran, Ahlul Quran, pembinaan dan pengkaderan ulama. Jadi sekaligus kantor NU. Jadi yero swadaya. Jadi swadaya masyarakat, istilahnya mapasi pulu-pulu baraka untuk membangun itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Jadi yero nak sampaikannya Pak Haji, maka dah angka kupon itu selama 23 bulan. Angka kamaki melo mas sumbang selama 23 ulang, angka 20 sabusi ulang, angka 30 sabusi ulang, angka 50 sabu idi bamani matu piti, angka matau nomor rekeninna. Iko 20 sabusi ulang meta transfer ya ada. Ya, jadi itu. Jadi bagi yang ingin berpartisipasi, itu juga menjadi seperti pondok tahfizul Quran, cuma unroh pembinaan ulama istilahnya di NU. Jadi ini karena Isra Mi'raj, ia romelo ia ala kotoma meraja adalah hikmah. Ia kotoma kada hikmah berarti pak disengeng. Kotoma kada hikmah Isra Mi'raj berarti pak disengeng ia angkai na tampu rilalanna peristiwa Isra dan Mi'raj na nabita. Na angka 23 agaga na pak guru ngetau pandrite poluk ko peristiwa we. Jadi mudah-mudahan angkawat di talolongan matu. Nasaba metetani tu mameraja, metetani ya ko tahu ngi mameraja, iyan nang 10 na taong umuro na 50 tahun, berarti sekitar 40 tahun mi mameraja. Iya, jadi mudah-mudahan angkawat di ngilolongan, iya, ke bawah di tabawa rewa, hikmah, iya. Jadi makoye, iya ronabita Pak Bu. Wattunna melo ipalalang okupong Allah Ta'ala. Angka 23 peristiwa na alami nabita berkaitan dengan kehidupan nah. Nomor sidi benena nabita kaminan napuji makunrai kaminan masengarang yan narito Khadijah wafat. Masarame maniatina nabita koro amurena nabita makoto matetoy yang menjadi pelindung. Kemudian yang ketiga masesatoi pakalinong atutunggal lino na berupa ekonomi nasabak diboykot. Tapi ia agak gawe susalinomi na iya narupong Allah Ta'ala nauli inabita berkaitan tema yang kayaka untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi duan rupa tu yang sana mayaga tu rupan na pacaramah, mayaga tu rupan na pendapat. Iya kong katako si salay matu ya rupan dapat upalabangnya si bawa bisa tangkalinga. Itu karena keluasan ilmu dalam agama, istilahnya keluasan na 23 ganna pak disangar hilalan agama. Ya jaja tak kada mari je nasi salah mak dupa-dupa memang pataron atau pandrita dalam masalah agama. Iya na melo upangolongan ni. Maka daya ronabita wattunna laipolaina ko malaikat Jibril laipuit memato arona nabita, istilahnya di operasi. Tapi aganda nabita yala
jantunna na iyaro jantunna na bitta na patamay malaikat Jibril ko sidi onrong makarami ko dalelewe dalam satu wadah iyaro onrongi ang kami matuna waena air itu adalah air Samsam. Iya ko tahu pandrita papiki makadai lai bisai. Iya ko idi oko patareka ede nasabay ko makadaki ibisay berarti macarepa. Nadina macarepa atin na nabitta. Na tahu dega atas salanna mapacing. Jadi makadami tahu pandrita iya ro jantun na nabitta nareko siges sa isi dia aga-aga wadingi mancaji pak burah naleteki baraka sehingga makadito pandita patarekae wae Samsam mimelo nalisari baraka pong Allah Ta'ala iya ampai alek kesempatan pasiges sa isi bawa jantun na nabita iya jajitannya jantun na nabita ibisay de air Samsam mimelo ipancaji pak burah. Makanya purana tona gesa atinna nabita jantuna nabita air Samsam itu memiliki dua keistimewaan. Ia ko inungi mancaji pak bura. Yang kedua napamasso tawe na rekoninungi. Pasele andre nasabak puray na gesa jantuna nabita. Ang kamo pa to agaga na barakaki po ng Allah Ta'ala ko manuro patareka pay makadakaw na madupadu-patu pendapat. Hajar Aswad yedi pole mangumrah pole haji ya gangkulea nga hatu untuk bawi ro Hajar Aswad sila apa tahu koro si jajja ina law moy ha ang kalalo tahu denu le mak bau palicin manina sangi naka mani lima na napa ni mau ko lima na pak dena nule latu onro lakda na mario maranu te bawi ro Hajar Aswad na ro Hajar Aswad pak batu pole surugah menurut riwayat biasa ulolongang batu pole surugah itilok kolino iya ro batu pamulana mapute dia nama bolong mapute tapi onro egan nami tau bawi lette dosana lokoro nasabari ro batu mabolong makanya disebut Hajar Aswad tapi iya ro batu ero maka dia tau pandrita dega ga jamaah haji siba jamaah umrah bawi ya robatuero seandainya nabitta wattuna matawapa de na bawi iya kene makamu Ibrahim onron nama ceke Nabi Ibrahim na bau nabitta maka semua orang akan mencium makamu Ibrahim agak betulan lah Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya jadi itu pendapat atau pandrita ero. Jadi lai mulia kangi Hajar Aswad karena Rasulullah pernah menciumnya. Tapi makada itu penjelasan nakodalele makada iya roh Hajar Aswad iya kolai bawi pasele liman na mematopo ang Allah Ta'ala kolino. Jadi nigi tok bawi Hajar Aswad itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Makwiro. Jadi itu yana tu nakala guru takala siden ring almarhum iya ro tau mak bawe sanrawe-rawe nareko na bawi liman na po Allah Ta'ala. Itu katu cara mana guru takala siden ring rampe ya ro. Kemudian nabita mancaji guru ngatoy ya namelo yala hikmah na pak makadaki ona hikmah to iya ko to makada hikmah pak disengang ya namelo yala magi na jantun na nabita ibisay magi de ni dio magi de di cemme atau magi de di jenneki atau magi na yero bagian-bagian di perutnya tidak dibersihkan magi na jantun na sitongan na degaga carepana tuh ini pesan maka dia komelo kalau si runtuk pong Allah Ta'ala atau iya ro anu melo elok pong Allah Ta'ala pacingi wijolo atimmu sebelum jokah sinin na jama-jamangi o kumanang isanre
apa tahu kepujian si bawa tahu ikhlas atinna minonroy itu iya ya kena melo giaje laya cangia tahu de atinna minonroy jadi pakanjaki atita narekong kagaga melo ijama iya nama salok koe masolat tu capan tapi iya nama kanja mo koe akarenuki maka itu kuncinya. Magi nak kalay patamo kuwae itu pesan. Sebenarnya makana bersihkan kalbumu sebelum engkau menghadap. Jadi pakanjaki napapipacina ati itu termasuk sikiri. Jadi ya tau melo mas sampajang pakanjaki niam. Tau melo umrah pakanjaki niam. Melo haji pakanjaki niam, melo puasa pakanjaki niam, melo sedekah pakanjaki niam, pakanjaki jolo koe, tas salah kamai koe masolamana tu. Yana tu ampai alena pangulut Imam Nawawi Adimaski dalam kitab hadis Arbaimun Nawawi hadis nomor sidi paling pamulang ada hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tungka amala yang kapinasi boy niya majapu tungka amala ilolongang sesuai gaya katai oko manimonroh kaya tau puji riali kaya gatan niya kaya tau ikhlas betul-betul beribadah oko minya emonroh pakanjaki jolo rampan na nyawata pakanjaki atita napay pamulay kemudian iya ati mapacing ina makanja manang ihalo saliwang makanja mana nih? Iya na tahu makanja atina makanja iha pangkau karena jadi namo maga egan na sakingker tapake kumacare payatita degaga iya nati masalah mana iya na may katau pacay-cayrang atina je itu masalah iya nang katau mapat di atina itu masalah betul kan lah oku itu monro dasarna makanya atie iya rojolo lai bisai iya na rojolo lai paressa na rekotomelo makasiwia itu agurogang salah kamay apa nabita melo na ipameraja atin na jolo yang kedua hikmana Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Telu aguru ngokwe. Telu. Yang pertama Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi di ipalalang minabita, dena lalang ipalalang ya kung kajak dinding oko masigita ya rojangi macane cicemi 24 jam itu dalam sehari semalam jadi kedua mi macane sesusiwan ni tapi nareko na puta ipu imang namo kasiratu jadi gitu kira kan jadi aku makanaki malaleng maputara sendiri jange cicemi macane dalam 24 jam itu kecicem tapi aku ipano ina iputa namo kali 50 melo ipacane jadi itu ipalaleng ya sanayr ya pikole na malalas seko mero kemampuan nabita ipalaleng pulai kenro tapi itu koya edena tapu nabita deni tapu nabita dena kana subhanalladzi asra bi Muhammadin de tona kana subhanalladzi asra bi rasulin to jadi dena kana buang Allah taala napalalangi surona de tona kana napalalangi nabinna de makadami napalalangi atanna jadi ya komeki malalang ancaji ataki komeki palalang jadi aku makadai hamba tania nabi tabawa namo di angkai oko hadere wadito melakukan perjalanan ketika sudah menjadi hamba
Jadi dia tu nak kena subhanallazi asra bi Muhammadin. Dia tu nak kena asra bi rasulin. Dia maka dia bi abdihi. Nah ini atan nama nang ipong Allah Ta'ala. Tapi ini mi mengaku na kui mo kay kapong Allah Ta'ala. Maka da atak kuye. Apakah mengaku ki maka da iya atamu po. Tapi nangakui ki kapong Allah Ta'ala. Yana persoalan. Maka dia tahu pandita ini mimis lagi presidennya, tapi ini sakit ke presidennya. Kaisa Prabowo, itu ya kui maka dari presiden kui ya risak, tapi maka dari tanai Prabowo, misa gaya no kok kada deh. Jadi pertama mesti diakui, ya kui ki mancaji ata, angaku ki mancaji ata, na kui toki pong Allah Ta'ala. Ya komeki palalo. Kemudian pelajaran ketiga, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iya na pokok na masigi loko masigi padahal nabi taka kaleko-leko di dalam puto polok ko Makkah Masjidil Haram ibawa lo Madinah nasalai Madinah ibawa lo Bukit Tursina. Okoy Bukit Tursina ipaliwangi Masjidil Aqsa ibawa lo Baitul Lahmi na parewa lo ko Masjidil Aqsa macene iya ko okoy Makkah Masjidil Haram matarul lo Masjidil Aqsa sisa bumi 40 kilo jarakna sisa bumi 40 kilo jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tapi nasaba okoy Masjidil Haram lo Madinah na palo Bukit Tursina na palo Baitul Lahmi na patamo ko Masjidil Aqsa mancaji 2.164 kilo nalalagi on robelana macane ya tapi magi ayae magi ayae na tapui dua mi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa makadaka onna pabulan naro amiraja manangi peko carana iya kung kakampo melo talawi pak bu barakna okoki manisa melo ki loju pandang neki loju pandang tate aserae le barakna tume joka asam paja sunna musafir ki okobolata don rekang ya tapura nama asam paja sunna musafir tato kami meniati taniakan ni makada oko kak matu masjid rayana pangkep masam pajaloro kita pak kami meniro atau masam pajasubuki meki loju pandang masam pajasubuki oko masjid teh taniakan memang ni makada insyaallah meka loju pandang romatu oko kak pangkep matu masam pajaloro masigi esigeri barana iya kotak tasalai bolata tadapi pare-pare tapakacalakaan silapui otoy atau tak bali na takko tomate aga pakutanana po Allah Ta'ala loko malaikai pole kenrui ya rotakku kenrui melollah maka da pole masigi erona masam pajasubu melo iloko pangkap masam pajaloro maka dai po Allah Ta'ala atakku ya tu nasaba polokku masigi eloko masigi tapahan ni ya kodemo patapahan ila ulang jadi aja takada meka loju panda matu okopi pangkap tole paman retangaso aja masigi yonroi mapalatu masigi to yonroi joka yana royasam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa magi rome rajae na masigi na tapulok ko masigi padahal masigi lau Madinah Masjidil Haram lau Madinah Madinah lau Bukit Tursina lau Baitul Lahmi na pulok ko Masjidil Aqsa tapi magi na Aqsa itapu
nasaba ukki romatu letu mas sempaja. Jadi ya komeki joka toli sampaja tonroi mapeletu. Maka da oko kak mas sampaja subuh, insyaallah matu ko kak pangkep mas sampaja loro. Lepagi pare-pare manre tunu bale denan caji masalah. Lepas siki baru manre rak baralle dena masalah. Nasaba magai capak na ala langi pura nipau, tapi leko-leko ki matu tanya na masalah. Ia ko mate ki ko pa beluk baralewe ia matotu nakutan apong Allah Ta'ala maka da kenri melo Allah maka da melo ilo mas sampai jaloro ko pangkep. Itulah yang disebut dari masjid ke masjid. Siaga belana Allah langata dihitung ibadah karena perjalanannya dari masjid menuju ke masjid, dari sholat menuju ke sholat. Itulah hakikat perjalanan. Jadi maka itu patareka kega Allah langan lino kega Allah langan akhirat ia ko angka tau maka da mesalayo ko na melo pasae mak balu Allah langan lino miatu melo iloko na loko romandre Allah langan lino miatu tapi nareko maka de oko ki jokai oko ki romatu masam pajaloro Allah langan akhirat na itu. Nah, itulah perjalanan akhirat yang sesungguhnya.